Najmanja žena na svetu. Gioti MG je žena koja je malo višlja od flaše soka, visine 76 cm i drži rekord za najmanju ženu na svetu. Kraljica srca. Katy Jang već 12 godina konstantno nosi korset kako bi što više stanjila svoj struk. Tokom godina uspjela je da stanji svoj struk, koji sada iznosi 38 cm. Ona nosi korset 24 sata dnevno i trenutno drži rekord za najuži struk na svetu. Asha Mandela. Asha Mandela je poznata po svojoj neverovatno dugačkoj kosi, čija dužina iznosi 5,7 metara. 2009. godine je oborila svetski rekord kao žena sa najdužom kosom na svetu. Trebalo je 25 godina da bi njena kosa dostigla ovu dužinu i drži je u dredovima kako bi je lakše održavala. Najširi kukovi. Michele Ruffinelli je nekada bila žena uobičajenog izgleda, sa visinom od 165 cm i težinom 80 kg. Ali nakon prvog porođaja Michele se ubrzo ugojila 25 kg. Nakon svakog narednog porođaja njeni kukovi su sve više rasli, tako da joj trenutno obim kukova iznosi 2,4 metra. Kako bi održala ovaj rekordni obim, Michele jede oko 5000 kalorija na dan. Aneta Floračik. Aneta Floračik je poznata kao najjača žena na svetu i pobedila na takmičenju za najjaču ženu na svetu više puta nego bilo koja druga učesnica. Rođena je u Poljskoj 1982. godine i također se bavi umetničkim klizanjem. Bea Shin. Ova žena, također poznata pod imenom Myra Hill, je nemački model i za sebe tvrdi da ima najveće grudi na svetu. Jedna dojka joj težine 16 kg i na prvi pogled svako može da zaključi da joj grudi nisu prirodne. Ona voli pažnju koju privlači sa svojim grudima i kaže da je jedini problem da nađe odeću koja joj odgovara. Jasmina Rossi. Jasmina Rossi ima telo o kojem većina 20-godišnjakinja može samo da sanja, ali je Jasmina posebno po tome što je u isto vreme model, baka i ima 59 godina. Ona trenutno radi za neki od najvećih modnih kuća na svetu. Kada su je pitali u čemu je njena tajna, odgovorila je da se zdravo hrani, redovno vežba i koristi prirodnu kozmetiku. Valerija Lukjanova. Valerija je Ukrajinka koja se bavi modelingom i definitivno ne izgleda stvarno. Ona tvrdi da su grudi jedino veštačko što ima na sebi, ali mnogi kada je vide ne veruju to. Valerija ima 30 godina i telo čije proporcije mogu jedino da se porede sa Barbie lutkom. Njen uzan struk, krupne oči i koža koja deluje kao da je plastike je čini da izgleda kao lutka u prirodnoj veličini.